Tere, kallis koolipere! Mina olen Apollo 11 komandör Neil Armstrong, esimene inimene, kes kuule astus. Ning kui ma kuule astusin, siis ma ütlesin 21. juunil 1969 täpsemalt toimus siis see sündmus. Ning ma ütlesin need sõnad, mis hiljem said üle kogu maailma kuulsaks. Nimelt ütlesin ma: It's one small step for man, but a giant leap for mankind. Mis siis tõlgituna tähendab, et üks väike samm inimesele, üks suur samm inimkonna jaoks. Ning Tallinnas ma olen juba teist korda. Eelmine kord ööbisin Viru hotellis. Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis James Melville, lugupeetavad saatkonna atašee Edward Dann, avalike suhete juht Ivo Vitsut, vilistlane ja tuntud filmimees Ivo Felt ja koolipere. 32 korda on kooliperel võimalus ja au ühe nädala, aga järgnevate kuude jooksul teha rännak ühte teise riiki, kultuuri ja nende maade inimeste juurde, olla nendega koos või kui mitte füüsiliselt, siis vaimus, mõttes ja teos kindlasti. Ja täna me alustame Tallinna 21. kooli 32. kunsti- ja kultuurinädala raames huvitavat teed Ameerika Ühendriikidesse.
kes meist kilomeetrites või miilides on küll kaugel, kuid samas nii lähedal, sest side Euroopa ja ka väikese Eestiga on Ameerika Ühendriikidel tulenevalt tema kirevast, huvitavast ajaloost olnud alati tihe ning mõjutanud sündmusi ja tegemisi kogu maailmas. Arvan, et Ameerika Ühendriigid on meie jaoks oma suuruses isegi kohati hoomamatu. Kuskil mujal maailmas ei ela üksteise kõrval nii erineva päritoluga inimesi, rahvaid, rasse. Geograafilised oludki on ühe maa piires nii erinevad. Ja see kõik on kahtlemata jätnud pitseri kogu Ameerika Ühendriikidele, teinud temast kogu kaasaegse maailma majandusest, teadusest, kunstikirjandusest ja muusikast, filmist ja kõike seda mõjutava ja rikastava maa. See maa on ka kogunud enda rüppe üle maailma andekaid, ettevõtlikke ja teotahtelisi inimesi, kes võib-olla oma kodumaal pole saanud ennast vabalt ja piisavalt teostada ning väljendada. Ameerika on huvi pakkunud meie noortele ikka ainult üks näide minevikust. Mäletate, kuidas kirjeldas kirjanik Oskar Luts oma kevades meie koolielu 19. sajandi lõpukümnenditel. Seal on üks vihje ka sellele, millist kirjandust tolle aja noored lugesid. Võime tuvastada vähemalt Tootsi lugemisvarasse kuulusid indiaanlaste elust ja võitlusest pajatavad lood. Ja ma arvan, et see võis arvatavasti olla James Fenimore Cooperi nahksuka jutud. Seega polnud Ameerika võõras ka noortele, kes elasid rohkem kui 100 aastat tagasi. Loodan, et nädal, mille me nüüd avame, toob rohket avastamise äratundmisrõõmu nii meie kooli väikestele kui suurtele õppuritele. Suur tänu kõigile, kes olid tegevad nädala ettevalmistamisega, 11. C-klassile ja klassijuhatele, kunstiõpetaja Tiina Meerile, paljudele vilistlastele, lastevanematele, toetajatele ja Ameerika Ühendriikide saatkonnale huvitava näituse eest, mis ilmestavad meie koolimaja lisaks mitmepalgelisele omaloomingule. Soovin kõigile head 32. kunsti- ja kultuurinädalat ja sellega kuulutan ma 32. kunsti- ja kultuurinädala avatuks. Ja hea meel anda sõna tervituseks Ameerika Ühendriikide suursaadikule Eestist, härra James Melville. I'm going to use today. Unfortunately, before I get to my prepared remarks, I'd just like to thank you very much for the invitation and tell you how impressed I am with the work that's gone into this and the many years of work preceding this week's art festival that allows you to understand me in my native language, because as you probably noticed, I need help when it's in Estonian. Director Kond, dear teachers and students, it's a great pleasure to be here today for the beginning of your 32nd Art and Culture Week. All of us at the Embassy are very honored that you've decided to focus on the United States in the year when your own country celebrates its 100th birthday. I also noticed that your school and our embassy in the newly re-independent Estonia share the same birthday, October 2nd. Your school is already 114 years old. Our embassy turned 26 in October 2017. This is my first visit to your school, but I've often noticed the beautiful building and admired its architecture. Congratulations on your recent selection as a European entrepreneurial school. As one of only 15 schools in Europe to be recognized with this honor, you should be very proud of everything that you've accomplished in entrepreneurship
education, and for pioneering innovative learning methods. Today we open a week of art and culture. The Picturing America exhibition that your school is hosting provides a wonderful insight into American history through art, providing creative ways to explore our nation's story and ideals through iconic images. The second photo exhibition you have up at your school is about American national parks. Americans are proud of our 102-year-old National Park Service. National parks are America's biggest classrooms where one can admire the beauty of nature and wildlife, which are our national treasures. In fact, it's often said that our national parks are America's best idea. And before I came to Estonia, I had the chance to spend 6 weeks on the road traveling through America, and I visited 38 of our national parks and would be happy to discuss any one of them with any of you anytime and give you 20 reasons why you need to do that at some point in your lives. With the help of volunteers and partners, we safeguard these parks and share their stories with more than 275 million visitors every year. My work has taken me all over your beautiful nation, to your eastern border many times, and down to Voru and Valga, to Pärnu, and the biggest islands, as well as Ruhnu and Kihnu. I've seen firsthand how preserving nature and historic sites is an important value that both of our nations share. I congratulate your school on your wonderful tradition of art and culture weeks, and thank you for selecting the United States as your theme for this year. I'm honored to be here today and look forward to sharing more about my country with you this week and throughout the year as we all celebrate Estonia's centennial. Thank you very much.